Hello, tunini ko hiti tu anangay za, hiti video na vihozaw sinabon sa Vin Christ Center Family akonin kahinlim si Kedvin him. Amas sa penin adein tu sunga inam sungwa kilomlaw ta itsanu mande kim sunga tilso chung changahin ibiham Christ Center Family akonin zong lunghem pina thuthot kahin thot ovin chukit le Monday kimin adala ain sumiti hozo si adinga lungmon na hlamon na kahin thumbi vin he isanu zong pathenin alhagaw num ta enchol do sa hen ti cho amasapina ise do no mo hen he tuni ni huahi adin Minu Mipa Chanu ne hozo sin Hiltei diule ai lo ba hele I honzong Minu Mipa hi na ihete diu ba poi mo ho point li I Boltei diu ba poi mo point li inavet hom diu kanomin hem adin Minu Mipa ti ho hi icha ti ho khangdong cha leingan tabanga I ma cha helova hungping la ho hi hagaw le ta sa a pathenin hilding le khanlet sa ding le ipihap ahet lo zo siyo aban ne cha hilding a hi pathenin Minu Mipa ti ho zo si hi responsibility sang ta mo po na ipio hi ti amasapi na ise do no mo hen him icha ti ho hi numele pasalo hi lunggel zo akibang lo ta sa zong kibang lo hi zen tu niya hi icha nu ti ho ina Hiltei diu le icha nu ti ho sunga I Boltei te diu ho point li ho anavi ho mo hi te akhat na hin stranger danger akitin him mel het lo ho akona ki vendo ding dan hi chi ichanu te ho hi khang dong cha kumni kumthum a hiwa para hi boy ne het kha lo pasal ya lang nu me hi zong le ne the cho api dinga na zola mithai na pi a ne the na pi zong le na ne lo ding a hi ne hi in la hi in ti hi isei pi te diu apoi mo ma jing hin aji tu chapang kiti so ne the amua mithai amua na sei pi lo kha hi le hi chu ho sun al hep la hi chu ho ko na so la the hi ve hi ji ji hin nu le pa ti hon aden Minu ti hon ichanu te ho hi mel het lovin chocolate api a ne the cho api dinga azola pui do adinga azo zong le anop lo na diwa I Hiltei te do hi poi mo ta kha hin hem aden ai lo ba hi le mel het lo khodin ada apom go na ai lo ba hele ipiham adop go na anop lo sa abola hele ichanu ti ho isei pi diu so na pending a hi nanop lo sa min na bolan ipiham na dop mango na nanop lo sa min na kai go na hi zong le you should say no ngai poi na ti a na pancha heading aban le hi ja to abo tho ba na pending na pena na zam ding azam to no kop ding hi ti zong hi sa ti ho khang dong cha hi para sei pi te stranger danger ti hi sei pi te apoi mo ma jeng in him chu ki le ani na sei pi te di wa chun safe le unsafe touch ipiham ki thamdan phale phalo min ahin thamdan ata asa azi chu pasal le numei ta asa he za zombi apatin asim a hi zen abaho mama in ichalut yo hil diu ani na chu hi le na ta asa hi nang mama in mama le papa ko manom lo ti nga hi le nangin ne kitchen tu angai ze ti hi isei pi dio angai zen hi ji a chu safe touch to unsafe touch koi ta mo ho chun athamdan chu di atham dan chu safe lo ham ti isei pi te angai zen hem adin hoi chi pen chu di lo ham nu le pa ti hon na koya na so pi no na wen na koya na chop ai la loi na pa na ko ne ki tu ne ki chi pho mo chu safe touch ki thamdan di hi ti hi isei pi te angai zen he ahin la oza hi han lang doctor hi han lang uncle hi han lang koi hi zong le na hin thamdan na mai hin me na op la hin thama ai lo ba le na oi po la hin zu le na to phal la hin tham le ho su immediately so no na tingap angai ze ti hi chanu te isei pi angai zen hem ama hoi na he diu chu hoi ji chu save that sia hoi ji chu ki thamdan di lo ya hoi ji chu ki thamdan di ham ti hi I hoi isei pi lo le ko na sei pi ding ham
tu lain sekolah zong asai min hi zong le Minu hi na irresponsibility so Chanu te min atham dan di le di lo asai pi te do hi poimo hen idiam khada a op hang ho a private part ho azun tha na ho ai lo le atop phal la ho min ahin zut lia ahin tham lia hi zong le ata sen theita uncle ho helang ai lo le neighbors lang koi hi zong le ibiham immediately tham hin nei tham hin bol hin tia seingam na dinga so lungam na anei thina diwa so nule paten isepi onga zen he cha so a Boltei te wa hele shout for help na pena na ka na pena na nu na pa na ko ham na ko ma pen na ko wa na zama hi chi ta bang ho mi ho akwa na so na zamang ding hi ti pa he isepi te te onga zen i het lo wa azi so chapang kha zong hi ama zong hi ipitia matia hi le niau za hi lai za hi anu le apa hi ani ne na tong a hi zi a so a uncle te ko ma hi a koi ziu wa hi le hi chi a uncle ti de ham am ho immediate uncle a hi bon a relative ho ko ma a koi wa hi le hi chi a in so uncle person moles an bol zia ipiham abuse an bol zi a so a mai kisabe esia azinei Jousen ge a zong hi anaboya azinei zo wa ahin sei do pan ahi azipa to hong boy phara ahin sei do pan ahi he ji hin Minu Mipa te ho en Chanu te ho min ahin tham dan min ahin zu dan min ahin bol dan doctor ho en akhu nadinga a check over a obla stethoscope ba a check ho so ho poi o zo ho en anung pet a bol ho so ho poi ai le nu le pan athama akoya a cho ho cho a poi a hin la hi cho lo se a op hang ai lo le amai a bing la a to phal la a oi la ti hoin tham ta bo bo zo ko hi zong le no atingam la diba Hiltei dio poi mon he athum na hin Chanu te Hiltei te le isei pi te dio poi mo so puberty stage amalema chapanga ko na chanei theidinga hom ki khan le na puberty le period talks akitin he tu la izat yo apal thei ma jing ta ben kum so ma he period ne zong tam ta om ta ben he hi zi ai as early as 7 years 7 years 6 years 7 years 8 years apa na hi Chanu ti ho hi ipi chu pira ane masanga ipiti diham ane pha le ipiti diham ti hoi ta Minu nang leken isei pi te apoi mon he aze so anata asa hong ki helding ai lo hale na hong ding na lungge long ki helding polang bowa ata asabo nata asabo ki hel loading asung langa jong internal hormone changes song na ne ding hi ti hoi ta itopia Hiltei isei pi te di apoi mon hem hi chi ako na so hi chi hormone changes ako na so stress no ho mood swing no ho depression no ho jong ahin nei thading hi chi so Minu Mipa ti hon iza te ho hi chi puberty stage ken zong kana go through ken zong kana to hi chi is very normal ti ho zong isei pi te angai zen ako ti lawa hele ata sa ahong ki hela pimple so ahin nei wa ai lawa hele amho lunggel banga ahong ata sa ahong hi lo ti nga hele depression ne ya ai le stress ai lo le ipiham self image ki gel se na nei tam pita hi chi hin Chanu te ho hi ai thei chana nangin na hilo ko na hilding ham skula o zohon zong 100% Hiltei ponte a Hiltei pen so in sunga Minu Mipa nang ni na hi hone hi je chun Chanu te ho hin puberty stage lai le hi tabang internal hormone changes ho ja so peer pressure ho ja self image ja ai lo wa hi le ipiham ka Chanu zong dis ka zong ama zong hi tabang tumsona li a hi la hin peer pressure hin ama zong ipiham gonding atay ma zingin dieting ho abolin buzong tham cha ane in kasi bangin amazong chuna ananom be se pon hin ni khat chu school hin butham chakha ki pon hele aloy nu hin ozo ho koma ana se do na hele ahung hun chun ka kitin akabi na he hi ja so aloy ho agon ja so amazong gong no aloy hon ipiham aza ho so aza no abol ho so abol no peer pressure a lai ta hi ja nu le pati ho ni si a phat man khom pi ba i holim pizing dio poi mo ma jing ahin hem chukile ali na ahin
na sanu te ho so isanu te ho hi one on one khat ipiham phat man khom pia holim pi te hi poi mo hi hi chi nu le pa te ni sanu te ho to inei te yo ba adia ni sia hi the lo zong le once in a week once in 2 weeks and once in a month ho nang ni ki ho to dan dana so na ki ho khom hana dalung gel ho am lung gel ho akipa lo na skola aloy e pai ho to akika ale kha sim chung chang I pi hi zong le a stress no ho zo si chu na ngai la pia na sei la pia hi le I ti zong le na relationship hon zong so hung hoi jin tin na bonding hon zong hung hoi jin tin chu ki le na san nu zong alung gel ho na ngai la pi ze a su na hinta sana nang ning ki ka na sa ta hung chi hoi ding hi chi poi mo ta khat poi mo hi a ze chu school amin abuli zong Hiltei ai lo le school amin ayang bo zong Hiltei ai lo wa hi le ipiham counseling ka bol na no me chapang kha zong su ipitiam atile ama hin min moles anabol na ho min hitabanga anabol na ho so sei to ngam lova kin zong ka do so ipiham na hin khwa na ki palo na pin na sei theidem ka tile aniao cha hi laiza min moles anabol na ho so asai koi ma ko ma ka sei do lo hetia an sei do hin hi chu ho ta bang so Minu Mipa ti hon I cha ti ho niao cha hi pa he one on one phat man khom pi wa alung gel ho akipa lo no I sei do sa te diu pa hi mandatory here it's a must here it's in to ni in ipiham Minu Mipa ti ho in Chanu me ni ho Jousen stranger danger miel het lowa ko na ki vendo ding dan Hiltei te zu hite chukil le safe touch to unsafe touch itabang chu ki tham di hiya itabang chu ki tham di lo ham ki tham na dan di lo ham ti ho jong se pi te ho hite chukil le puberty stage tu a he chanei the ding na hi ta zen hitabang ba hin khona mangai ti hoi ta en jong study ibola isanu te se pi te angai je alungge hi chi phat lai ta hi alungge ise do sa jingwa akipa lo na ise do sa jingwa one on one ma phati man khompi jing ke diu hi poi mo hi eti hi a chai na ding ise do no mo hen tin tu na hi thot na ngai ho zo se pathin in itsa ti ho ha gaw le ta sa imo po na ho tong mo so tin pathen pathei bo tang ka ki pa amen